Pantautala percentage question basic root hote no alle question is along 50% of very basic I would high medium level round the high level round the 50% of Siam salary na. Siam salary is 6,000. What is his salary? What is Siam salary? What is Siam salary? The question is 50% of Siam salary to Siam group height. The Siam salary is on him. 50% of pay get yam. Pera kita. 50% so 1/2 chalo na. Same salary who pay question pe same 50% of na. Same salary is X tip to. Same salary is 50% of same salary is at ham. 6,000. Same salary is at the time 6,000. Chipai into chalanga chilo ala chunga tu mjeno ilanga 1 chala na. 2 by 1 na ki bung button de chala na. 2 6 12 0 na. 12,000 rupees. Same salary is 12,000 rupees. It's very basic so. Ha. Ele basic question ni rathom solve hoten bala question past question ho hote na question nan se pi ane 50% so bai wala it's a basic question yeah 33 1/3% of A is equal to 1/4 of B. Find the ratio of A and B. A and B ratio hold na. Take about 33 1/3% of PM fraction 1/3 of A is equal to 1/4 of B na. A chana query B chana kar query thousand na. Ratio that A by B ch PM 3 he 2 na ka tira chala na. Chi da B pe chipai ka thon da chipai chana ka sil noi la ngam ta ya na. It's a pub way to long chi de 1 in la ngam la 4 to 1 is about the price le 4 to na. Na. It's a pie to long chi de chipai noi la chi dia na. Answer to 3:4 na. 3:4 is 3/4 it's all. Let him ta. Allah basic khud la the question khat if A salary is 20% less than B, less than B, how much percentage is B salary less than A? Atilala. A salary to B sang in 20% less A B to A sang is an alhom salary percentage I holding a lezan alhom.
And we have to now. A salary ho 20% less kati chala na. 20% se pe hum 20% se 1 by 5 so na. Le 20 chala yahi ka jale 1 by 20% so ni pi va sab tile 1 by 5 ati chala na. A question in PCM A salary is 20% less ati chala na. Then B to ho chilin zone कोई जो compare हम then के थी कोई तो हम then भी तेरा then कोई जो compare हम कितना चला ना अजे compare ना हो जो कोई लाइक चीज़ हम नो यार किसी चीज़ denominator ना B जो ना था जो A salary जो 20% से पे हम 1 है चला ना ए बाग A salary is 20% less है तीचो है थे माँ अब 1 संख्या जो ना ही 100% है ले 1 है 20% ले जो ए बाग less है किती आज पे हम minus na ele a to p the term 5 minus 1 na 4 na b to 5 here a to 4 ta chalo na b len jo a ne jo chalo na ama chila question ai a salary to b sang in khuja ne home te ra chon home chalo na 20% to 1 by 5 represent ala chon ngala khat so 20% he din chula na a value b value he to a value he to ala question e pitam how much percent is b salary less than a so na b salary to how much percent is b salary more it so na che b a to tam chula na how much percent is b salary more than a so b to a sana is not tam percentage in khod it so na is that not tamam? One atom chula na bicho a sang is that not tamam? One atom chula na 5 la 4 la dole le then कोई तो की compare हम तो आए a to is हम 4 ना question and dot che ho ne so na fraction to 1 by 4 जो percentage का खेल पिया का देता है 25% ना answer to 25% Ethem ta less akitia hila minus ka body more akitia la plus ka body cha fraction method है तब हम अले percentage method आज का खुद ना हम fraction method है कोई मन हम तब ले cha ये वहाँ percentage method है चिमा माय खुद इनके तो चिमा माँ का खुद ना ही ले इधर खुद इन हम A salary is 20% less than B to चला ना A चला का कोई था चला या B का कोई था चला B to 100 अलग तो 100 है तो था ना 20% less करते ले A to ज़्यादा था 80 था चला ना next question हम PCM how much percent is B salary more than A तो चला ना B salary ही A सांगा इज़ात ना तमाम तो चला ना इज़ात ना तमाम 20 atom chala na percentage ka khode la 22 divided by koi to compare हम a को compare chala na then 8 या तो 8 से हम 80 ना percentage अच्छा ना into 100 या percent अच्छा ना into 100 so percentage है ले la fraction हम का बहुत पे थे ता 0 का तो 0 का cancel था ना 2 1 is 2 2 4 is 8 अब ना 4 2 is 8 4 5 is 20 आंसर पे हम 25% जो तो के बांगम के बात था तो इन 200 तिहा का लॉ फ्रैक्शन का बोलिंग आ लेते के बोल हम चाहिए ये जमा मगज ही ना 20 divided by 80 जो फ्रैक्शन चला ना 0 0 का 2 1 is 2 2 4 is 8 आंसर पे हम 1 by 4 ना 1 by 4 fraction जो percentage पे हम 25% नहीं ना लाएगा ना ज़ाती खबरी वीडियो लेक्चर जो क्लास लगा तो percentage of fraction एक ही है तो चलो ना 1 by 2 50% 1 by 3 33.33% 1 by 4 25% 1 by 5 20% अब आना चाहिए तब आखिर में हम बाबू के पता
to the very basic moment at Bana, not hit team to do higher level in order. Oh, if A salary is 25%, 25% less than B, then how much percent is B salary? A to less than B salary more than A. Question A salary is 20% less than B. B sang 20%, 25% at home na. To B to A sang as an tam the percentage in this. Fraction on the head, percentage method on the head. So it's a question here. Simple here. Wait a penny for you. Very complicated. I put a corner boy. Katina to 33.33% of it. Point was out there. 33 1 by 3 14 2 by 7% Hong Zao Palana. You to take up a lot. 20%, 25% less percentage with Kaboseki Motolana. 25% is Solana. 25% of fraction Akasotium. Is that how? 1 by 4. Total number of Chapana Kodo Hitana. A is 25% less than B. Then it is Patuya Payutana. You compare the parts of cheap Piratam see B value C4 Alatana. Less at the hum, less at the Solana. Less means minus the na. A to B minus 1 he is at hum. A to 4 minus 1 4 3 3 will be down. A at the touch. Oh, there. A to 25% less. So 4 adding up home A to 4 adding up from the 3 children. B is Tana. Question to how much percent is B salary more than A? B salary to A salary sanga is not amount. Is not amount 4 to 3 to is not amount. Kanatam to na. If you compare him, then A then A to Zanham 3. 1 by 3 to Zanham percentage are 33.33% is answer. That's all. That's 33.30 ang idik is perfect mixed fraction as 33 1 by 3% na. Natima. Ito tabang ahi data tam tala lehan practice na head atas. Abana karab bitam. It's a percentage method also kaboding alala. Fraction method is a percentage method na. Number assume kabode. B to is a koidaham 100 koida. So na A to is a koidaham 25% less means 100% la 25% kala dollar ham 75 na 75 dita. As how much percent B salary more than A? B to zakat is a mobile A to 75 is a mobile. How much percent is B more than A? B to A sang as an atamam. Is an atamam? So Nilangatam Solana. And the answer is not to percentage and say that it's a percentage are saying on 25, quite you compare him. Then A take compare Sona. A value to is at hum 75. 25 by 75 Motasana. The head the level 5 25, 5 on got 25 to make to 75 Sona. 25 leave 100, 25 50 Solana. 25 1 is 25, 25 3 75. 1 by 3 2 percentage as a negative 33, 1 by 3 percentage a low 33.33%. Oh, it's only for your point motor now. So he has adding profit and loss. Profit and loss are showing and who is on the Atamza fraction on some is on there. About 1 time. I can be on now about on there. Cake is all over the thousand. It's a 33 1 by 3% thing. Honatala. A salary is 33 1 by 3% less than B na.
How much percent is B salary more than A? Even the while PKPM 33 by 3% is like P 33 1 by 3% who AKP is it out of 33 1 by 3%. Fraction I he Kaladin Kaladham 1 by 3 33% is na. Ella Mahin then beat then get it over American B to P the town Anuyana less at the less at the minus the at the less than B hele H to P the town 3 minus 2 1 na that term 2 na A to 2 hila man piece how much percent is B salary more than A that's na A to 2 na B to 3 chula na chahe aman how much percent is B salary more than A B to A sang is not tamam 1 atom chula na percentage का खोजे ले because हम 1 atom in कोई sang आती हम A sang A चुजान हम 2 जो ना percentage 1 by 2 चुजान हम 50% so to 50% हालो पिछो ना answer के बोल से फला हालो पिछो ना कि बोल मसाले हालो साजे हम चुना percentage सिंबल को रखना A B कतीरे चला ना B 100 कला चला ना A हुआ इब्राहिम 33.33% का चला ना 100 ला 0.00 ला 33.33 कला ऐसा हम 86.86 क्या 66.67 क्या इसे फिर ताम sorry it's 100 katiras now 66.66 na abana chisa na tamom chi 33.33 atam chala na plus 33.33 ala question I have 33.33 to zara tamam diya to then eta ki compare ya to 66.66 see hold on le 1 by 3 1 by 2 not 3 to the 6 na yeah 1 by 2 to 50% ita bole ha sa chula na point decimal point on calculation lut chula na fa chum kan na he ta bang condition thei jo che dinga pa pen che pe ka tiam fraction so mixed fraction le decimal ho jaw na nya hi le fraction by pen 31 by 3 pen 1 by 3 ta kala chula na B to 3 hile A to 25% 33% home atila chun A to 2 rita chuna na chisanga che la do le ala chun iza na tamam tile khana tam chala ipya panam tile tu apana compare like 50% na ha calculation am do na aba ngatin he thei ta le question 3 symbolic less is he more tinjita less it is more ta na chalanga more here less che khut ta la tira photo ta khut gonte A salary is 33 1 by 3% more than B then how much is see basic chin het te ti ngai chin het lawa hila ban cho ha saveta then how much percent is B salaries less than A percentage in whole in no bodo hanai lo na khod hanai lo no khodam bopam pane botam bot kanga de nei zolang ka hello chu ham kan bol ta cha bol thian lo na percentage ki pp bam khati ki pe chala na 33 1 by 3% ki pe chala na
33 1/3% of fraction ka represent le pi ka basam 1/3 thumla kha chu 33% tin so thum chu total le kha chu 33 1/3% tin ya na ala aman bisam a salary 33% more than b ti chula na then b ti b chu bizan ham anu ya am chula na ai compare na pa chuna a hi achunga 33.3 ti 1 ha ti chula na less and more ham more b sang na tam joi ti ya chu b sang khana tam le na ala b sang khana tam le a chu b tam 3 plus 1 2 4 ta chuna a4 b3 hele how much percent is b salary less than it so b salary chu a sang exam or home de so 4 ya khali 3 hele exam or home 1 or home chula na eba koi to compare la 1 or home jo ye to ki compare chuna a je be hum 4 1/4 जो percentage आके क्या लेते हम 25% जो आंसर जो ना 1/4 वो percentage आने हैं लोग जो 1/4 into 100 तेरा जो fraction जो 100 तो multiply वाला percentage जो करते जो ना 4 to the 8 4 5 are 20 25 into 1 जो 25% दा अले previous question और चिम संगा 33 मसला मसला जो पीला हम 25% ना 25% in total 25% A salary is 25% more than B na how much percent is B salary less than A in bowling oh no none is in bowling lang diam diham yan to 25% fraction are khelle 1/4 a hi 25% a hi li hele a cho khali dia khanin al home te le cho then b sign te la b chu ki compare na pa ya noi la ngam ding a chu more te la ta me te ne ya khat ala chen a chu 4 plus 1 who 5 me de ta na a 5 a chu 5 B2 4 yeah ile how much percent is B salary less than A B2 A sang is at home am tile khana home chala na acha ko percentage age khya jang alai te khya jam khana home ko jo compare hum ये तो compare A जो ज़र हम 5 ना 1/5 को percentage आप ये का दिता 20% आंसर जो 20% चाह ना बोल दिया ना अला 25% लो 20% है चला fraction लो percentage आम जो ना खुद तब वहाँ तो ना खुद थी तो अगर खुद ले जाओ percentage आम तो कैसे बंगा 20% 25% 50% 60% कितना को percentage आपको जो ना बेटा कि खुद दो थे ना ऐ वंगा 33.33% 66.66% कितना हो 22.22% 14.27% कितना को fraction आप खुद ऐले A salary is 20% more than B itu salah na 20% से पे हम 1/5 ना more than B sang ये ना अतः में तो चला ना B जो के compare ना पा then B के तरह नोई लगाम देते ना more तिफा ना वो plus ना चले more के तरह plus दिन then B तरह नोई आम दे ले B जो 5 है ले A जो 5 sang ये खाने तब में चले A जो ज़ात ताम A to 6 thousand na, and B to that hum 5 na. Amahin how much percent B salary less than B to A sang nga is that al home? Kana home chula na. Kana home 2% ka coding ala ko to compare hum. Ito ki compare na. 1/6 ko pe hum 1/5 ko pe hum 1/5 1/5 20%, 1/6 16.66% na. Otherwise 2/3%. But that's all. B he A sang 16.66% al home kinas.
acho tile otherwise ite mo kilata kasai banga fraction dai lo le point za lo wala a number to 100 ke zoom the ke chalo na a to b to pya ko do ham 100 na ale a is at the dam 20% more tila chon 120 rata na 20 tam joy ke chalo na that question do how much percent is b salary less than a so na b salary to a sang azan al homam 20 al hom chana na 20 al hom chu koi sang ata koi to ki compare ham a to ki compare chana abana he chi 0 le 0 ka ta chana 2 1 is 2 2 6 of 12 it's 1 by 6 chana na 1 by 6 पे हम 16 2 by 3 percentage ay lo le 16.66%. ये हंता हालो पिछना इतना बोल थे अल्लाह चित्ता बंचुन क्वेश्चन का बोल के ना if a salary is 66.66% more than B. How much percent is B salary less than A? Kita lihat. Boleh tahu. It's a percentage fraction here now the na banla question lu to no kinong I don't pichu na 66.66% ko pe hum what now 66 2 by 3% na gati the na da elo 66.66% hi chong even 33.33% ko pe hum 1 by 3 चला ना जा अले 66.66% ला जी जरा के मल्टीप्लाई हम तो आके मल्टीप्लाई चला ना जी जरा के मल्टीप्लाई द हम तो आके मल्टीप्लाई 2 into 1 by 3 जो पे हम 2 by 3 1 by 6 लो पे चला 1 by 6 जो पे हम जो अच्छा 1 by 6 जो अच्छा पे ना वो 16 to 2 by 3 चला ना 16 to 66 के बंगलो पे चला फिर आना 1 by 6 ताती 2 by 6 हो ना ये चिते नहीं ना मल्टीप्लाई दिलो पे चला चोंगा तो कि मल्टीप्लाई चो फ्रैक्शन को बता ना 5 by 6 को 2 तो का मल्टीप्लाई आए ले चिते नहीं का मल्टीप्लाई नहीं लो पे चो 2 ही अनु या 1 हो में तीन चो ये मचाम लो ना अनु या ते नहीं का मल्टीप्लाई चोंगा ते नहीं का मल्टीप्लाई ना 5 to 10 by 6 लेते ना अल्लाह चिता बंगा चो 1 by 3 here 4 का multiply alna 4 into 1 is 4 by 3 ना 4 में खरा में 3 saya ना चिते नहीं का multiply दे चिते नहीं का multiply दे ना चिता बंगा चो 66.66 2 by 3 ताच ना 2 तो का multiply alna ना अगुई सोचे भी सब ए salary ही चीज़ आने ना तमें more than B तो ना अल्लाह B जो जात ताम 3 more tiam more le plus de na a chu bizat tam b sang ata metre a chu b chu zat ham 3 zat atam 2 answer chu zat ham 5 b5 hita na a b3 a5 hita na b chu zat ham 3 a chu zat ham 5 question how much percent b salary less than a so na b a sang azan al homam niya hom chuna na निया फॉर्म जो नीचला का जेदिंग इपियो जो कंपेयर हम ये तो जो कंपेयर चला ना 5 2 by 5 को हम 1 by 5 को 20% चला ना 1 by 5 को 1 by 5 को 20% चला ना 2 by 5 को ला अचुंगा 2 जावला चुन 2 तो के मल्टीप्लाई है तीनों ता चला ना 2 तो के मल्टीप्लाई है ची पे हम 40% ना आंसर चो 40% ना
ai lawa yang le 2 by 5 chon he do theiwa ngai lo le itina bol de ka tiam fraction cha percentage a here ding ale into 100 about percentage ka jide na about 5 zat ham 5 to the 10 0 na 2 into 20 ko zat ham 40 percentage na tema na tem tam aban bol be do ham aban bol be ta na nào đi ăn tập luyện vô lắm ta chỉ tôi nhìn cái concept một sẽ cái vô trong là hơn mấy thứ về thế đó là phải làm chôm đi cho 16 by 3% cái là chứ giờ anh confuse bên cái vô lắm ta 16 by 3%. If A salary is 16 by 3 more than B, then how much percent is B salary less than A? Ka bola le 16 by 3% cha pya katiam 16 by 3% cho 1 by 6 1 by 3 nati 1 by 6 na ala ai hani bogde cha P 1 by 6 then B is na B चे फिर ताम 6 ना more हम less हम more इतला तम जोरे देना चला ना एले A चे फिर ताम 7 more कितला plus लाके 0 था जो ना A चे फिर ताम 6 plus 1 जो 7 ना B चला B चला 6 ला तो ना how much percent is B salary less than A? B to A sang as an alpha and alpha chalana. And at then A to compare chalana. A question in the Pam salary is an alphabet to ham 1 by if you compare ham A to Zan ham 1 by 7 values of Pam 14 2 by 7 percentage. Na 14.28%. Nah, yeah. Hết thêm điều điều hơn tâm. Vậy là question card bỏ biểu tất là cái gạo số sáng lên nó confuse lấy hơn em. 12 1 by 2%. 12 1 by 2% bỏ nó. 12 1 by 2%. More là less hơn hết cái tàu tê G less điều tê khát more cái tàu tê. Hay cho more bổ sung bổ cho là nó cho là bahat ho han khana ta het ho dia na more more la less ikhabe bum putri ka ta cha bona tala 12 1 by 2% ho 12.5% nanti the na otherwise ko 12.5% na ite ka bol din ham tela bata na 12.5% ko pe ham 12 by 2% ko pe ham 12 by 2% ko fractional net ala 1 by 8 chana ala chahi b hi pir tam 8 less adita hola na ala chunga minus ta chala na a chalo 8 minus 1 chu pir tam 7 na a 7 ala b chu pe ham 8 na B salary to A sang as an atom. B salary to A sang as an atom. Atom chalana plus 1 by to more than A because compare ham A to compare 7 no lag is 1 by 7 percentage are ham 14 2 by 7 otherwise 14.28%. There. Atutile Raptanyo salary hilawin same thing mama eba nga cho adanga jo applicable ya cho question ka nan sai pikir din na if A is 8.33%. I lole 8.33% he
the head low may here 11 1 by 9% borata. If A is 11 1 by 9% more than B na more than B, how much percentage is B less than A? Kaboling alati kabolam che 11 1 by 9% khoi pe hum 1 by 9 na percentage the fraction bahar na 1 by 9 here le more than B tele B chi pe hum B cho 9 chalo na more ke tele B ke tiam na plus 9 plus 1 che pe hum 10 che pe tam A na B che pe hum 9 na zana tamam 1 A hi B sang khana tam na e ma B less than A so B chu A sang zana homam tila 1 na minus 1 oh 1 homin ko ji compare ham na 10 hai 11 by 10 ko pe ham 10% da ai le it's a less tin chala hi more to level la chala hi less tin chala hi more to level it them 11 1 by 9% ko zo ai si bo ma cha tai 1 by 9 chala na less than B ko jan ham B ai pe compare na panoi langam je kati chala na less ke tira chungnam minus 1 chala na 9 la khalila do le ra ta chala na A che pe ham 8 B che pe ham 9 na zada ke hiam 1 ai ke hi na aman B hi A sang ai za na tamam so B hi A sang ai za na tamam khara tam chala na A sang a je za te ko te compare ham A to ki compare chala na then A tela then to kinai pem pena pa hi ki compare pina tira cho then cho noi langam din 1 by 8 ko pem percentage a 12.5% na ela 12 1 by 2 kati the na otherwise 12 1 by 2% to 12.5% na ke bang na lithium ta bon no question 3 dan cho na ale 12.5% about it 12 by 2%. 12 by 2%. Important. 12 by 2%. What 1 by 2% ए पे गति है से पे गति है 1 by 8 ना B को पे हम 8 ना मोर हम लेस ना A को फिर तम A 7 B को A रिजल्ट आके खियाम खना के खि B जो ये संग आजा ना तमाम खना तम चला ना कोई तो की compare हम 1 by 7 से पे हम 42 by 7% otherwise 14.28% ना खत्म more or less the percentage fraction की जाना ना ने दो मन तम अब ना question जो में चीज़ उतार ले और चमा मखाना बोल बिहान नाम खाना बोल बिहान हाँ खाना बोल बिहान देंगे ले percentage of question हाथ में लवा तो से न देखा ना पे नहीं ना
azot T zola nga chele very basic nga kat pian ne ya ele 2 by 3%. Koito sorry. ये बोलता है ना ये बोलता है तो चा आज तेले 75% पर तले A 75% is than B kita lam how much percent is B more than A खराब जो का होती चला डेसिमल हुआ है पता परसेंटेज अंक होती चला 100 का तिले 75 लेस 25 दे चला ना 100 तो 25 का थे चला ना गा बोलेंगे A तीन का तीन B तीन का तीन ना B को A ही ज़्यादा हो में चला B जो खतला होते ना A ही 75% हो में चला 100% लाजो 75 का लाजो ज़्यादा माम 25 हम चला चला A 25 का जीते पता चला 75 का होम चला 100% la 75 kala do 25% chula na ela mahin how much percent is B more than A so B hi izana tamam ye to te denga te to izana tamam 75 atam ko to compare ham 25 na ela 25 is that times ham 3 times 3 for percentage is negative 300% is 1 for 100% 2 for 200% 300% kaya lo ta na ni khanya अहिले इता हम बोल थे इसी का से बंगा सिंपल हो या इता बोल थे चला ना फ्रैक्शन लेवल ना बोल चला ना तो तले फ्रैक्शन आया चुची हेड नॉर्मल चला ना 75% हुआ इते हम 25% के नयम 25% पे हम 25% chosen by 4 चला ना 75% को इजात टाइम्स हम 3 times 3 times चला 75% ता चला ना अले जो ही जात तक बोल रहे हम 3 times का बोला ले जा सो हम 3 by 4 ना ये होनी नहीं जा तो 3 by 4 अले 3 by 4 का चला less than B तो B जो जात हम 4 था A जो जात हम less आती है तो minus देना 4 ला 3 का minus 3 जो का minus दे चला ना अले जात हम 1 को पे हम A ना A is 1, B to 4 na is chizana ke khia thoma ke khia na ale ama hen izana ke khia tiam izana atam me arome tiam how much percent is B to izana A sanga izana atam tla thoma tam chala na koi sanga A ya khot pam 3 to 1 khot pam 3 to 1 kho 3 khot pam 300% ना एलो लेता ना बोलनुम लोया ला 3 to 1 की बता चला परसेंटेज का बोल देगा ला 200 अपना परसेंटेज साइन को एरिया चला ना 3 to 100 को हम 300% divided by 1 to 300% होता ना हाँ आलो से चला ना बना है ये question none say na a number added with itself there if a question is na if 4 is added na if 4 is added to a number na to a number it becomes na 25% of itself it becomes 25% of itself na find the number find the number iti hola do ham iti hola do ham che iti concept chomjap ta zo pasanga na ajo to thirni ji compare chola na to thirni compare yom to pe la number kha bose la na iti na boli wa
BGP हम चाहे बता ना question है then fraction में नहीं लोगे 25% की पीछे चलो ना 25% कोई पे हम 1/4 चलो ना पहले अमा है ना सही जो हिची नंबर खाली ओम में ना हिची नंबर जो 25% के ना हिले रिजल्ट हम सोपा जो 4 के ना हिले रिजल्ट हम सोपा जो 25% असो है ना चला अमा दिगे ना आज तिया हिले जो हिची नंबर ला ही हिची 4 ला ही इफेम खा के ना ले ना इफेम खा के ना ले हिचला ला ही इफेम हम के तपुई 25% असो है ना चो 25% of it so so na 25 ilo 125 to now if for the number it becomes 25% of it so 125 to 25% here but 125 to 25% of number khat cho ringke cho 100% cho 100% la cho number akia bia hira cho 25 hum som lo de cho ne thema ji maina singa lo le atam jodi ya cho 125% hai de na 125% है लाची फिर ताम 125% 125 फिर चंग खियाल ता चला ना फ्रैक्शन ना 125% है पिया गति ते 100% plus 25% ना जा 125% है जानिया का से बंगा 100% और 25% का थे थे गति चला ना 100% से पे हम 25% से पे हम 1/4 1 plus 1/4 को पे हम मिक्स फ्रैक्शन चलो ना इपी बोर्ड का तियम अनु या पा है कोई दंते का ती चलो ना अनु या पा कोई दंतिंग 4 into 1 is 4 4 plus 1 is 5 ja 5/4 so 1 plus 1/4 को इति का बोल दे है का तियम इतो तो ने के ही रंग पे का ती चलो ना मिक्स फ्रैक्शन ना मिक्स फ्रैक्शन बो फला जो ती बोल जे हम हिची पाई कोई दंजी हो ना चलंगा है ना अब बना चते नहीं कि मल्टीप्लाई जी ना आंसर तो चुन चिक को जी ओ 4 1 is 4 plus 1 को 5/4 जा अच्छा त्या हिले अमा है ना से चु इदे हो जे क्वेश्चन जो दी दा 125% ना नंबर ला जो इफेम खत के ना हिले इजत के नाम चाहिए खत के ना चितेने की काय खना तम जुना ओके नंबर खना जो फिर पर के ना हिले एचिंग सो पाही 125% ही दिने जो अमा देगा है ना 100% तो 4 हिंगा जला ना खर के 125% दी थे अजो तिया हिले चुन मतलब 4/4 को पे हम हिंगे दिने चला ना 100% ता चला ना एक 4 संगा तमाल है वार्ता चला ना 100% संगा 125% हूं किलो रोता छ ना ये थिम मध्ये वाचो एबा 125% फ्रैक्शन जो ची ही थी के खोलो दा छ ना अल्ले नंबर ला चु ली ए ना हिले 125% असो एति ना छ ना लो ची 100% छ नंबर थिंक के थिने या ना ये ची 125% ता छ इजले ला चु 1 के ना लेति ना छ नंबर ला च पेम खरे के ना हिले 125% सो एति ना छ ना आले चुन 1 चु पीके है फिगर पे पी बम हन 4 पे छ अ नंबर ता ता छ 1 2 is that times 4 हम 4 times लो ना एक्चुअली नंबर is that times हम 4 4 is 16 नंबर जो 16 छ न्यू नंबर जो पे ता में क्या लेला 24 4 5 20 ना अदो ता क्वेश्चन तो 16 ला ही 4 ए ना 20 सो चला ना परसेंटेज आसे 100 ला 4 ए ना 125% सो तिन तो छ हा है हाले क्वेश्चन खत्ता बंसो बेके दहन नोम सते एता
if (24) is added to a number na number la 24 ke na hele it becomes 125 times of itself tu it's ma ma zeu ta na iti khud hum la se it's a concept hi bolo ta na bala tu nya ding chai ta na it's a concept is in the continue ta practice bolo na la if 24 is added to a number khadi cho na it's la chu 24 e na hila na 125% here that's 125% of it's a number yatima the number sangatam ni tin 100 chunang hila and that's so ikhodinga hila chun percentage fraction value la hila number chu anuya pa chu denominator ram pe na chu number hi so like chai ta so na it's a number we assume value number ta pa to isu value chu na 125% se pia to te uzo langa cha 125% is 100% plus 25% ka ti chula na 100% se pam 1 plus 25% se pam 1 by 4 ko ma le pia for 4 1 is 4 plus 1 4 5 by 4 chula na tiong sudan to ne tiong na ala hi cha pa na hi hodo thi ta cha ei honi se number jo ji ki hi sa an lang hela na It's la hi 125% in chi represent chula na it's 125% at la chun e de nga cho chi number jo kila la it's 125% of the number jo ta chula na kaji ke ka zar mam kharum chula na e wanga dor ta chi zar ke ne tiam ti pa chung so de chula na la number cho pitam ta hi 5 by 4 chula na e one number de cho chi it's to na ke manam lo pi chi zoom pa po percentage pa na fraction a number of 4 is awa hele 125% pem ka yela 125% is 5 so din na chana it's a exact column 1 kal chana na e wanga dor ta chizar kale ti bam mohan izar ke ne ti bam 24 ke ne chana one value on 24 represent a hele 4 value on izar represent na 1 is at time 24 here 24 times such a 1 chala na ala 4 is at times dam 24 times it's na 1 is at times sum 24 into 24 hele it's pa hi into 24 so kare ta cha sion hi ala na 4 into 24 ko male zat hum multiply ko bola la 96 na number to 96 also je le e hone jumi bolo ya na 125% assume bolo ya 96 la jo 24 ke na hele chi 96 dinga jo 125% hoile he na so ala chi pen he zat tom it's only 24 to multiply to chala na 24 to 5 ko multiply ala jo som 4 5 5 to the 10 around 120 na answer je pem cha he 96 is the thema question is answer the question for important nga 2 by 5 2 by 5 hele 360 the number is 60 is available na the number is 60 is available abana 40% is available 140% 140% is available percentage ke pya he cha para he ko photo the ti na chala na percentage of fraction ka swala chung ko result he din noi ko original value ka ti chala na number ki dang cha 140% ko pya 1 plus ka ti the chala na 100 ko 1 ka ti chala na 100% plus 40% na hele 100% he pya 1 plus 40% ko pya
40% in hello 20% hello chalo na 20% to 1 by 5 chalo na 40% to pyam 2 times chalo na it's only 2 times chale ja jaham 2 by 5 na 2 by 5 da ala chito male bikatia manu ya pa ko idan din 5 1 is 5 plus 2 who 7 na dita 5 by 7 so it's an exidon the corrupt it it's up on a here while a number to see hele 125% of 7 heading he na numbers of 5 heading 7 heading it's 10 approach zoom board it's ka board ko ka deta corrupt deta le p move 7 by 5 na it's a side board audio let 7 by 5 140% so is it chalo na yeah even 7 by 5 ale hla hp ekatiam number hello original value na original value hp ekatiam results or final value na result or final value na ale value option matlab 60 is added to a number ati ho piece nam ihon 5 zoom bolta hu na 140% of itself 140% of each number ma ma chila 140% of 5 chipam 7 ta chona na 5 to 87 hong so ham atya le amon piece ho ham 60 ke na le ti so na 60 ke na le 5 to 7 hong so de te chona na ebang atata zat ke da atata 2 ke chona na ela 2 value to 60 abat sa ela chona 1 value to that times down 2 value to 60 abat sa ela 2 chun 60 abat sa ela 1 chun 60 by 2 30 is na otherwise 2 1 is 2 2 3 is 6 0 1 value to 30 basa na 1 value to 30 basa 5 value to la 1 exact times 30 so 30 times so chula na achi exact times down 30 de so na 5 0 0 5 3 is 15 5 3 12 है answer to 150% how theme dom no man tam question khara chaina dine bola tala nga nom taw howa ka pion nan la howa ka pion de la 140% to nom valentin 120% to 120% na abana 60 ho koi da nota it's even work homework if 60 is added to a number it becomes 120% of itself na find the number it's homework hian lang na homework ni na pion nga tu ni concept is ute ni question number 2 homework number 2 so tham tile if a is 37 1 by 2% more than a na more than a then a is ahead of b so b is what person na what person less than a question 1 question 2 तो तैनी होमवर्क है बोलो ना होमवर्क ये जिन का